Om Swastiastu. Kami Sekosanti Jembrana mengucapkan Selamat Tahun Baru 2023 Galungan dan Kuningan. Om Santi Santi Santi. Om. Inggih. Aratu idorane sane dakat wangiang titiang pemeka sane sampun para side uning ri sajeroning babad puniki namanut ring sajeroning cecatrian puniki sulur babad ne puniki pacang uning ayang titiang mong areng sampun jumenek munggah ri sajeroning lontar ngayu wakti para side raris tedunang titiang ri sajeroning titiang anggen kekardian anggen gaguritan lontar bebali karya karana punika jalaran raris titiang uning ayang manut ri sajeroning uger-uger sane sampun kesurat nika wantah mungguh ring lontar bobali sida karya mewah lontar anemo Dewa Ratu Agung. Ane manut ri sajeroning kasurat sane sampun ketlotah iri-kiring jagat Bali. Lontare punika sampun reke kesungkemin sami para sida raris tatas. Babada sido punika raris wenten pinaka uger-uger cihno prasasti wih tansah raris sane kebaos baba dalem sida karya punika
raris wenten minokadi popalikan umargi sane sampun kesuratan ring lontare punika wantah pemargi nido sang brahmana sane dakating luwih pisan kasung kemen durga puja indik pumargi nido sang brahmana sane dakating luwih tansah make sami rikiring jagat Bali sampun tatas wantah kesungkemin ngayu wakti ngianide hantu Hindu Bali inggih sugro pakulun majang ringi dondanen titiang sane sampun para sida seumat sedharma iriki ring jagat Bali taler ring tios jagat Bali nanika jalarane wenten raris kecatri babad sane sampun ketlokta mogi astu anggen dasari ragu subakti majeng ring sesuhunan makane sampun para sida kesungkemin tur kasub pisan nirikiring jagat Bali masing-masing sanganangon yadnyo para sida raris kapuput antuk dalem sida karya Keraden Ido wantah lungguh ide sangesane sampun suci nirmala majalaran punika ne mangkin lungsur titiang raris panugraha ide sane para sida anggen titiang dasar nyungsung subakti rikalaning titiang ngacepang yadnya inggih Ratu Widodane sanedakat wangiang titiang pecak sampun kepasti kayang pesan indik sesulur babad de puniki
purun uning ayang titiang raris sane sampun ketah kabawasang ke surat inggian baba de puniki menggah ring lontar ngayu wakti sane para sider raris uning ayang di sajeroning lontar sane sampun nyejer wenten nirikiring jagat Bali wantah lontar bebali sido karya prasasti lo gerahe raris titiang purun mausang indik penyejer ri sajeroning lontar punike wantah lontar bebali babad side karya punike talel lontar sane dakating pingit soane sampun ketah kabawasang irikiring jagat Bali weh dan maren lontar punike wadah lontar sane sampun parasida kenami utawi parasida ketlok tah ne mangkin purun uning ayang risa jeroning daging baba de puniki wantah parasida anggen jalaran titiang rikalaning subakti ngiring pomargin ide sane kecatri rikiri sejeroning daging kekawian kasum Dewa Ratu Agung para sideri sajeroning daging lontar sane dakating utamu iri-kiring jagat Bali para sider aris kesungkemin utawi kapuja majeng ring pare krama iri-kiring jagat ya napi malih inggian lontar utawi babad puniki dahating luwih niku mahawanan raris asing-asing sanga ngamong umat sedarma irikiring jagat Bali para sider raris tata sauningo turmaning subakti para sider ngemargiang daging bisa mande
ne mangkin purun ning ayang titiang inggian pumarginido rauh ring penyurianido saneda kating utama nike jalarane banget anggen dasar iragu subakti ngemargiang parindikan wacana ni dunia